Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Iwe Khyllung, ibrang Bnai karta, ibrang Syak Sumar ha Assam Medical College and Hospital ha Dibrugarh, ilalong iba Nyngkong banyo ya ka Jingpang human metapneumovirus hapo ka jala Assam, kabla penbana menta ka sngi ka khatway tarip ka lalingkot arhajar arhusan, handai ki kubor ki yathu ba Khyllung ilong iba syat iba klan bha. Superintendent ka AMCH Dr. Druba Jyoti Buyan ulaya thu ba Khyllung ila Syak Sumar ha kani ka jaka Sumar balapan ya da ka sarkar kabalapan I ki dak kishin ya kani ka Jingpang saus ngi menshwa. Superintendent ka hospital la ong ba ya ka Jingpang Hmpv la pentikna hinin ka sngi thoding hadian ba kilayo ya ka kaipot na ka ICMR RMRC kabadan hala hawal. Ubuyan ulaya thu ru ba ya kinomuna la pha sya ka Indian Council of Medical Research na kabanta bantas si ki Jingpang bilang syumi thamai kabalong karukom bade banle man kasngi ula ong ruba kade ka jingtas kaba kile man kapor ha kabala lap ya ka Jingpang Hmpv henrei Khyllung ishat ikhlain baha menta namar kata mde ban kuslai aa ka ICMR Regional Medical Research Center NE Lahuwal Senior Scientist Dr. Biswajit Borkatkoti kala ong nadu usnam arhajar khatsaw lalap hadu shispa shiphongut kinongpang Hmpv haga district Dibrugarh kani ka ka Jingpang ka Nyngkong hauni usnam namar manna usnam lalap yaka bat amdan ka bathamai kala ong ruba kani ka Jingpang metapneumovirus kadai ka wena ka Jingpang babunjat bala ban penmi ka Jingpang ha kibriu habaro ki reta khamtam ha ka por liur bat ha Bnai bas dang jo ka ayom talang hadu menta kila don khandai ngut ki bayo yauni Jingpang Hmpv hari India nadu ka nyo tarik menta Bnai ka lalingkot arhajar arpusan.